Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga ami adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmet kadagiti anak asaan adimngeg kan nagtulnog kadagiti dadakkel ko. Aging gaan adda anak iti bukod ko a pamilya. Ijay an amiris ko dagiti nagbiddutak iti kalabas. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ami. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naggapgapwa manan, Ami. Narabyan ka manan. E din tutaging kat alas 2 laang ti klasem. Napan kami lang nagpasyar nanang. Kadwak dagiti gagayam ko. Apay aya. Ay, napan kayo ka di manan nagpasyar? Wano napan kayo naginom? Agat-arak ka manan. Wan man langan. Napan kami naginom itay. Idinalpas ti klase mi. Ay na, amummet anagado ti managdakdakes itan. Nang runay ti rabi eh. Intulod nakmat ni Denver. Anya, kadwam manan day ja Denver. Wan nanang. Apay aya. Imbagak matan ka. Asan ang nasaya at ti ugali day ja Denver? Nasingpot ni Denver nanang. Nalaing pay. Kan kang runaan na. Nataar. Nupod no ang nasingpat. Apay nga rod nga itulok na nga uminom ka. Wan, nataar. Saan kumaday takin nataar na ti pangibasaram, anak ko? Inak man lamaturugan. Kanayon nakasta ti bagbagayo. Makauma. Oh, ame, madamdama pa iti klase. Inawam kumamat na dagito'y pinggan ang nausar. Ninanang tuntatang. Nasapa anapan naglako ija paling kininanang mo. Sigurado anapanugan inton sumangpay. Iso asika kumamat na taginaw. Anya kayo matuntatang. At dapat aramidag nga assignment ko. Da kayon ati aginaw no kayat yo. Anya, Sa anak mat anangan. Tapno siya kumati aginaw. unay ti kasta pa nagrasrason mo. Baon kayo labaw. Oy, ame, mabitlag! Ame! Nalpasan ti klase tayo, Ami. Saan ka kadipay nga agawid? Urayag pa'y ni Denver, friend. Madamdama pa'y amalpas ti klase na. Ha? Kasta ka di? Wan, ang mga no kayat mo ti sumurot. Agpa-share kami ijay town inton malpas ti klase na. Saanan, Ami? Nagadupay tinaskan nga aramidag. Ngam, kasla masansan matan ti panagpasyar yung. Saan mo nga? Italaang si Kamo. Ala, umadanin ti midterms tayo. Ag-review takit din. Makauray day ta panagpasyar yung. Ay, ag-review akto inton rabi. Ni Denver ngamin tinangawis kanya. Iso ajak makapagkadkad. Ami, di na ko magurahan iti dayto nga ibagak ha? Di mat ni Denver ti ama di anak ni Rose aka aroba mi? Kasta matlaang nga iso ti ama di anak ni Chari aka sinsin ko. Kat, anya ko maitan. Ay na, linoko na laang ida. Binaybayan na ida, kalpasan ang naala na ti kayat nakadakwada. Ay na, nasingpot ni Denver. Padyak asyak ti maudin nga ayatan na. Kasanumat ngamin adi na panawan ni Rose. Naglaad tumat ngamin. Ni Machari. Naglukmag. Nagrawat pa'y. Naguyaw ka pa'y. Sa anak anauyaw, ibagbagak laang tipod no. Ang masapul nga aganad ka narigatan. Oh, adaytan ni Denver. Umayin dito eh. O sige, umunaak nga rodan nga agawid. Enjoy your date. Agyaman ak ta pinatgam ti awis ko, honey. Uwan, honey. Amumatan. Sa anak makapagkadkad no si Kati Agawis. Ay na, nagmayat lakit din ayat angin dito'y parke. Wan nga rin. Wan gayam. Agawid ak ijay lugar mi inton umay alawas. Kasangay tayo may sa akasinsin ko. Kasta ka di.
Amangan no mabali na ka sumurot. Uy, saan na mabalin, honey? Amang ano agungat dagiti parents mo? Saan nga agungat ni nanang? Ibagak ani nena ti kadwa, tapno palubusan na. Talagang agpilit ka, eh? O sige, sumurot ka into nagawid ak. Namnamaagday ta, ha? Wen. Oh, anya pa ilang ti kukuan tangay. Mapantanay di pag-iinuman. Mapantaman mat uminom, pura italaeng. Day talaga yam. Wen ah. Ayan, awan kwarta ka. Sikapay lang ti agbayad iti inuman ta. Ha? Wen, italaeng. Saan na bale? Inton sumarunong agdate ta. Siyak tumatan ti makam mo. O sige. Aramaten tapay lang tuy inted ni nanang ko apag tuition ko. Ala. At damot gayam dita. Mapanta nga ruwan. Mabit lang. Ame, tanga tirabe. Itakala sumangpait. Aguray ka. Nakainom ka kadimanain. Ay na, ame, kaano kayang agbalbaliw anak ko. Unay kayon, ayan nanang. Kasangsangpat ko pa lang. Sao kayo manan asaw. Ay, Mabisina. Kayat ko timangan. Diyak kayat ti masir-sirmonan no kasto mabisina. Ame, uli man timbagam. Awan tatang. Anya ka din day tangar aramidam. No saan ka pa ilang agbalbaliw? Ibagakon ka ni Manong mga Oliver, tadi na kan pauitan. Kat agsardeng kalangan nga agadal. Panawan kayo manlangan. Inak maturugan. Oo na yan. Talaga di na kayat ti mabagbagaan. Baray-bara ka na ti panagsungsungbat na. ay, agbaliw to siguro. Inton awantan, adadakkel na. Good morning, Ami. Oh, itaman pa'y akas lang malidliday ka? One friend. Kan, apay asaan mo akadwa ni Denver a boyfriend mo? Nagawid iti lugar ta. Ingkari na kanyak nga itugot na. Di nakmat inaw-awagan nan. Ami, kasano nga isurot na ka ijay lugar da? Kat taga ijay ni Loida akaayan-ayat na idi. Sakbay ang nagbalin kayo nga agayan-ayat. Anya. Manun atawan nga agpagayam ta. Adakan ka, no saan mo apat yan ti imbagak. Ay, agbalbalin ka ngamin amaag, gapu iti dayja a Denver. Imbag kumaan, no saan a babaero. Nagbalbaliwan ni Denver. Iso ajak pa dyan, asobyan na pa'y ni Lloyd na. Ami, saan ka nagkurang iti panang palagipkan ka, ah? Gapu nga rod, tagayam ta. Iso ang makaammo ka, no di mo pa dyan, dagiti ibagbaga. Papanamanan, ame. Sabado ita. Sursurwam kumamait nga ilabad agiti murang mo. Adda kan iti kolehiyo anak ko. Gamsyak pa ilaang ti para labam. Inaklabiit ijay ayan ni Denver nanang. Mabitak laang. Ay na, mamin ano nga ibagakkan ka. Sana nasaya at ti ugali day siya Denver. Ado ti linuklo ko na babae. Kaya't mao nga ramidan namutkan ka ti kasjay. Nanang, nagbalbaliwan ni Denver kunak lang arudan. Di na maaramid kanyak tikas na. Gaputa ay ayaten na. Ala, makaamu ka nga rod. Angam na eh, sana ka nagkurang anang palagipkan ka, ame. Di yu pa'y ngamin unay am-am mo jay tao. Kasta dagos ti bagbagayo. O sige, innakon. Agawidak inton madamdama. Oh, honey. Kumusta ka? Nag-date ta. Ngam kasla nagmadital daw mo. Ay, kasanomat ngamin. Bigbigat nga agser-sermon ni nanang. Amang ano at damat makagapo. Ibagbaga na nga rod nga amangan ka nun nulukluk ko naklaong. Di ka di madanagan, honey. Amumot nga ay-ayatan ka unay. Iso asaan kanto apulos alukwen. Ikarik dahi ta.
Agyaman na, kani. Ala, saan ka nga agliday? Mapantay ti restaurant. Kalpasan na, mapantay di boarding house ko. At darigalok para kan ka. Oh, talaga? Wen, nga mapanta pa'y mangan. Amok ngamin amabisin kan. Oh, Ami, kumusta ka? Apay, akas ta tilangam. Awan, friend. Di mat ngaminan sumsumrok ni Denver. Ada ko man napatag nga ibagakan ko. Amangan mo't no nagawid ijay lugar da. Diyak ka mo, friend. Unattended mati cellphone na. Manon adaras ang nagsubliak ijay pagnanaudan na. Diyak matmatsyempuan. Daytan, tibagbagakkan ka, Ami. No siya, talaga nga awan ti panagtalit ko iti day a Denver. Nen, Apay nga agsangit ka. masikog. Nen, Nya? one friend. Dua bulanan. Nga maging gaitan. Saan pa yan nagparparang ni Denver? Amo, noan niya ti ibagakkan ka ita, Ami. Hindi pa lang ibagbagakkan ka. Angam, dinakmat ngamin dengdenggan. Inuy-uyaw mo pa'y the rose kan chari idi. Angam, anya nga ita. Pakawanin na, friend. Itala ang maamiris ko dagiti pamagbagam kanya. Kastamatan dagiti na ibagbagakan ka iti kalabas. Kat, amo ka di dagiti naganak mo, ti kasasaad mo ita? Saan ba'y? Mabutangak amang ibaga. Amangan no. Ami, masaysaya at no ibagam kadakwada. Isudamot lati makatulog kan ka. Gamin, awan tinamnamaem iti dayjay a Denver. Ame, itaman pa nasapa ka nagawid. Uwan na nang. Nasapa ngamin analpas ti klase. Ay, ka nasaya at ano kasta? Mala, sumrekan. Tasimang putan ni Manong mo nga Oliver. Adan ni Manong. Oh, apay akas lamas daw, ka nga adda ko nading ko. Saan ko ngayon pakaamuti pa nagawid ko? Iti kasta, masurpresa kayo. Kasta ka di, Manong. Kumusta ti panagadal mo? Huwag gayam. Adda ginatang ko a laptop. Mausar mo iti panagadal mo. Adda ka sa pulam ita. Kapot adda ka mo tiniti kolehiyo. Agyam anak, Manong. Kaslasaan ka mo't amaragsakan nga adda ako nading ko. Kasla adda parikot mo Awan, Manong. Pasensya kan. Makaturturog ak lang amin. Ame, madlaw ko kan ka. Masikog ka ka day. Wan nanang masikog. Ane, Pakawanin da ko ma. Agbababawi. kasta ti isubad mo kan ni Manong mo. Imadayo ang nagtrabaho para iti panagadal mo. Gamitan, kasta ti naramid mo. Pakawanin na ko ma, Manong Oliver. No amumla ko matirigat kan sakripisyok iti abroad. Tapno lang maipay ko ti amin nakasapulam. Ang anya ti naramid mo. Pakawanin na ko ma, Manong. Sorry. Anyo nga ron itate plano? Ha? Agsardang akon nga gadal. Agtrabaho ak. Para iti panagpas ngay kunto. Rumbang lang.
Responsibilidad mo dayta. Hanggang maguray ka. Ayan dayta akaayan ayat mo at Denver nga ibagbaga. Awanan manong. Saanan ang nagparparang manipod impakamukan ko na ti kasasaad ko. Linaw ko naklang ni Denver. Addakan iti husto nga edad ading ko. Agnakam ka kumamatan. Bakutan niya nang kan lumakay matan ni tatang. Asino tinamnamam amang ipaay iti amin nakasapulam. No bilang addan tong bukod ko a pamilya. Pinanunot mo ka di dayta. Ay, agbabawi ka itan, ngam naladawan ti amin. Hindi pa lang nga ibagbagakan ka. Aliklikam day dya, Denver. Ngam di mo matimpangag, dagiti pa magbagakan ka. Nanang, pakawanan da ko ma. Ikari, nagbalmalim akohan. Italaan na amiris ko, dagiti bidot ko. Pakawanan da ko ma. Nariknak ti pan nakadismaya dagiti dadakkel ko. Kang runaan ti kabsat ko. Gapo iti inaramid ko, Mr. Lonely. Nupay kasta, sandak abinaybayaan, agingga ana ipasngay ko ti anak ko. Agbababawi ak, gapo kadagiti biddot ko. Ti saan ko apanang ipangag, iti pamagbaga dagiti dadakkel ko. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangi drama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ami. Ami pagayam ko, saan ang nagsarday ti inam anang bagbagakan ka? Kastamatan ni Nena agayam mo. Ngem kaskas di, ang nagbalin ka amaag. Tay kunada nga ruden, ti babawi, adda akanayon iti udi. Kat sapay lakuma, taday taabidot mo, kat agbalin nga adal kan ka. Iti kasta, saan ton ama ulit pa'y, kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Agyaman kami pagayam nga ami, iti panangibinglay mo iti kapadasam. Ket sapay lakuma, tanang ted adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga ami, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ami.